angin. Usahanya. Oh. Ya. Coba tanya ke WB. Oh. WB. Oh. Kipas angin usaha. Ya kipas, lain sebarang kipas. Bisa jeung di kamar. Tuh bisa, Naon gitu? ya nggak babat hidung. Terus dah, lanjut deh. Pikiran kipas, AC. Dingin. Oh, tungguan. WB, kemana? Mereka itu anak nasi peking. Oh, eta. Tetangga wae, Beng. Ya. Karena naon? Ya, sana, oke. Oh. Mau jajan ya? Nah, dan ini sih gitu kan. Oh, ya. Kalau lumayan, beli es krim. Bang, bagi Kak. Udah, pulang yuk. Wae, Beng hebatnya lo wauhan. Oh, udah ketika warau. Ya lo malalim. Oh, bere duit deh. Oh, bunghar wae, Beng. Oh, Ya. ayo. Kan juga sih Beng. Ya, Beng. Ya, Beng. Cager. Alhamdulillah. Ya, Beng. Ngopi-ngopi lah, Beng. Ini rokok tuh. Ayo. Panasnya. Mana karena tinggalin ke sila. Biasa di tua ya kan. Di kota nanti ada namanya. Begau sana, Beng, enak, Beng. Biasa di itu orang jadi keamanan. Wah, hebat mana. Tadi Buat di ya, dia mana mah. Beng, Aduh, pusing ya. kenalan sih pusing kenalan. Iya lah. Gawe ngeus naon ngeus. Ini orang ngopi di ditu tuh ya. Ajib juga nama. Nah, Ayo, Bro. Personal. Ini ya udah. Nah, dia Beng ya. Nah, yang nahan ya. Apa tempat baheula urang kan di video wae. Aduh, Kopinya, Beng. boleh yang nahan ya. Kenapa si Mimin heula? Ka mana si Mimin ya? Min. Mimin. Hei, Mana mau dicalokan teh sok caluk ieu wae nu ngajawab. Gila. Kamu kan kopi dua. yang kopi. Ah. Kopi naon? Apa salam? Sedona. Ini kurang Nyelamnya. ada kopi naon? Waduh, hidung Wes sarua dua aja nah. Buru nih, ah. Mana masak lila mau ditita teh? Oh, asal teh. Mau baturan tadi bro. Baturan. Anu bener. Ini sorangan wae mana? Nah, jadi mangana bari ngopi bari ngudut. Ada kunaon sih ngaulang wae? Nah, tadi asal ngaulang, aja ngaulang. Tadi pan orang bebeja, orang mau buat turan. Tanya anggota pindah ke mana bu? Ah, ya gaya kan jelema asa ki sebelah. Kopi Bang. Amin, Min. Min, lamun ditita ku urang teh sing gancang geura. Anti mah kebiasaan ti baheula teh lamun ditita teh pernah we ku kulo. Kan tahur China. Geus kudu itu kita. Enggak ada. Kulo salah eta. Bang kopi biasa main mah kopi gula mun ditita teh. Jantungna we gancang. Ada orang pengajuk. Beng. Ajakan orang atuh Beng ke kota Beng. Sugana pagawean Beng. Aduh, di kota mah gue naon ya? Palingan ge keamanan. Seorang. Aing mah keamanan deui. Lain naon aing di dieu teh. Diki wae. Manjangan. Ya halus atuh, panjang. Aing mah panjang teu panjang gitu. Terus di dia gawe naon, Ong? Iya, we geus komandoran perahu orang mah naon deui atuh mata kaeng ka kota ge. Bukan we gitu. Aya kemajuan di kota mah. Ayo atuh dah. Ada orang tadi tua. Beng.
Iya beng, budak ngangkat mah beng. Jadi ku siap beng awak na beng, tuh hiji beng. Bener beng, mau masalah beng, mah beng. Aduh, datang beng. Ayo beng. Ayo buru atuh euy. Iya beng, ayo beng, buru beng. Kiring aja yang ngerokok. Aing eta mah di. Aing pemalah we tadi mah. Halus ya pantaina. Wah, bener. Siapa yang nangkep? Beng! Beng! Tuh tadi Jo ya mah. Lu tadi galak. Beng! Sorangan. Nah, Istilahnya tuh olahraga. salam olahraga. Beng! Kemana lu mas Jai? Aduh! Gerik nih. Jangan. Goblok bisa Beng ya. Ayo ngerokok gua di sawah goblok. Woi, kontrol. Aduh. Salah aing lompat ka dieu mah. Aduh, mau bener ya main. Kamana si Beng sih goblok si Beng ya. Beng. Ah, siapa bener-bener Beng ngagawean aing Beng. Ngarek bantuan aing dia. Ngarek bantuan aing. Geus kapanggih si badutna. Aing jadi dibeberi urusan aku cara nama. Capek Beng aing Beng. Aduh, aing sia ah. Kok Beng sih aduh ya. Ah, ya. Iya Beng. Budak Beng. Anjara Beng. Sia. Mau ya, Beng. Iya mau bawa aturan aing. Beng. Ya saksi Beng gimana Beng? Bawa baturan. Lu di kota. Oh. Beng. Kita pusat Beng. Kita pusat cek aing kita pusat Beng. Wah, bener sih nya. Push up tuh. Push up. Buru lah. Push up. Gusti Nu Agung. Geus wa. Emang sawah eta wa. Iya, mau baturan. Mantan preman di dieu. Aduh. Ayeuna ku aing. Nah. Apa teh enak aing? Ya. Aduh. Anyakit. Beng. Ana mending orang ngopi deh Beng, capek Beng aing Beng. Ayo Beng. Ayo disambing Beng aing ka Beng. Hampura, wa. Kalau digalakan. Hampura wa.